Mangumusta ko sa imuhang politika. I thought nga wa kay kontra, but naagidi ay niatbang sa imuha in the person of Roger Simafranca. Although I do not know him personally, pero asayod ko nga usa na siya ka media practitioner. Katungod man na niya ang mudagan. Okay. In the words of Papa Eddie, he always says this, ang adlaw ni silang man sa tanan. Okay. So kung unsa man ang iyahang mga reasons for running, I'm open to giving it to the people para as I said 2 years ago, at the end of the day ang mabuot ang katawhan man. Yes. Kung nakauyon ba sila sa ako ang gibuhat sa duha ka termino or dili. I think murag last election ang walay kontra si Rhea, Yes. no? Karon wa gipon siya kontra. Adili tingali kontra sayop nga term. Kaatbang. Kay wa man tay mga kontra. Oh, kaatbang. And then of course for sure ikaw nag-expect gid nga wa sa way what bang nimo, no? No. I was expecting yun na nakoy kaatbang. Kinsa imong gi-expect? Some people na I thought na muatbang nako, pero at the end they didn't. Okay. Mahimo bang mahibaw mi kinsa? No, I really believe that some people were also looking at the possibility of switching, the possibility of dili ako ang mudagan. So I know that they had konas from different parties. Okay. Then walang sila mudagan. Now, nakoy mga nakuha nga istorya raman is politika, kay di man gini magawas man talaan, but I would like to confirm ani diha nimo. Nga before kuno sa filing, dunay mga ingon tang dili tingali negotiation, but dunay mga sabot nga posible nga ikaw unta kuno ang iatbang ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Sipa kay nga pangan, Samsam Gulyas. Pagkadungog na kunya na, nakaingong gyud ko. Fighter. I mean, si Gwen is like a mother to me. I'm very close to Governor Gwen. Some people ni duol nako. No negotiations even. Some people ni duol nako ni offer ni ana. And I told Governor Gwen this, like ang akong gitubag nila is the same thing I told Governor Gwen, kanang ayaw ko ninyo himua og bala sa inyong kalagot ni Gwen. Okay. Kay ang nanuol nako mura mag na ay grudge ni Governor Gwen. So I don't want to be the instrument na ilang gamiton sa ilang kalagot ni Governor Gwen, because kami ni Governor Gwen, we have a very good relationship. So murag feel nimo nga ikay gilaog tirong? Yes. Kalang mga tawhana, boss, without mentioning names, part na sila sa administration? Definitely not. Definitely. More on local. Local sila. Nasa ko'y lain na dunggan nga kini ko nung imong pagdagan nga mayor karon gihangyo kas pamilya nga musaka ka pagka Congress unya tagaan og chance nga ang imong igsuon nga si Digol maoy hatagan na pod og higayon nga maka-administer diri sa City of Dalisay. Is that true? That was one of the plans, but the goal told me also that dili pa siya gusto mudagan pagka mayor. So that's why I ran for mayor and him as councilor. So dili na siya maoy concession. It's more of a family decision. The family decision was kanang kung pwede ba kumudagan o congressman. Oh, yes. Then the goal said that he doesn't want to run for mayor. That's why I ran for mayor. If I may ask, boss, imo man na siyang manghod, no? Manghod nimo. Bunso na naman. Kinamanghuran. Unya, first councilor na siya diri karon sa Talisay. Okay. Sige. Sumpayan ko na. Yes. Kay it's a family decision man gyud. Kahibaw ta nga ang Gulyas has been around for the longest time, especially diri sa inyong distrito. Diri pod sa Talisay. Sa akong nahinumduman, wa pa ko'y ma-recall, tingali basig na sayop lang ko, nga dunay usa ka asawa sa mga Gulyas ang ni hupot og pangatungdanan. No, bisan pa gani tingali sa imuhang lolo or sa imong papa may tawag nimo ni Congressman Edigol, di ba? Bisan pa gani sa iyahang generation, wa tingali niabot sa punto nga si Mami Ming nimo, Yes. ang gitagaan o gigayon nga mupuli niya. Yes. So, the normal nga gibuhat sa inyong dynasty or clan
is si Dodong Golyas mo gipadagan. Yes. Okay. Pero sa imong part, sa imong generation karon is despite nga nakaigsuon. Pero ang gituboy gyud ni Mayor Samsam nga mo da sa distrito ang asawa. Bago na sa politika sa mga Golyas. It is, I am not the decision maker in the district. When people think that kami ang tungod si Rhea ang congressman, we make the decisions in the district. We have 6 mayors that we consult with, and they make the decision with us as far as the Kinsay Mudagan for congressman is concerned. So that's what happened. Okay. Pero unsay role sa pamilya sa pagsaka ni Rhea? Of course, we consulted with the family. No decision with the family, especially with daddy, mommy, and my brothers and sisters, no decision will be made kung wata mo konsulta nila. So we are in this position now because we consulted with family, and family was okay with that decision. Ug wa ko masayop ang Golyases has been pila na mga hapit naman tingali 80 ka tuig mo sa politika or sobra ba? No, I could only remember from 1992. Okay, sige. So since your dad or imong daddy katong na-appoint siya as governor, no, or your papa, no, sa itong mga tuiga 1970s etc. So dugay-dugay na gyud tingali mga 50 years ingnon ta lang. Unsa man gi imong klaro ana boss nga baruganan when it comes to issue on political dynasty? Ang ako ra gyud as far as political dynasty is concerned is kanang our positions are temporary. Okay. We can lose this position at any time, in any election. I think the best thing that we can do as public servants and as people running for elective offices is magtinarong lang ka. Magtinarong lang ka, then ang tao nalay pabuton kung nakauyon basta nimo or dili. Tungod ba kay nagulyas ang usa ka tawo, assurance na ba na nga mudaog siya? Of course not. That's what I tell the family, and that's what I tell my brother always. That kanang gone are the times na muingon sila na tungod gulyas makadaog. Of course not. Of course not. Times have changed, and public servants have to adapt to the changing times. The changing time says that you have to show that you are capable of sitting in a position that people elect you to be in. Because if you is with the social media, with adapting changes of times, wag yun. Dili na apelido mo yung makadaog, kundi ang imuhang tarong na panerbisyos katawhan, because ang tao naman gyud magbuot. I always say that back and back again, but that's the truth. That's not even, di na siya OA or kanang cooking or kalgas or anything. Kami go diri sa kami mga outsider, Mayor Sam, is mingon gid mi nga doon lagi something wrong sa system. Kay ang pagdagan na magud karon is becoming so expensive. No? Nya kinsa may dunay privilege nga makapapili kada election except sa mga nakapundar na nga mga political families diri sa Cebu. A lot of people have won against incumbents. A lot of people have won against certain family names that have been there for quite some time. That's why I always tell the family, and I always tell Rhea, I always tell my brother that the 50 years or what pila ka tuig na giprotektahan ang nga ni Papa Eddie, we can destroy it in one day. So that is our responsibility na dili na to nagubon, because when that name is destroyed, anyone with logistics, with financial capabilities na mukontra nato or mukaatbang nato, mapildi gyud ta, because this is the changing times that we have here today. For once nakatilaw gig pildi imong Papa Eddie. That is 2013. My baptism of fire for politics was in the 2013 elections. Wakoy kaatbang. I wasn't very savvy as far as politics is concerned. Okay. So nakita nako that kung ang tao di na gyud kauyon nimo or nakay na problema, nakay usa ka issue na dako, ang tao magbuot gyud. So kung nakay usa ka issue nga wa lang naatiman, labi na importante like sa imong Papa Eddie ang ilang gituhuan ang katong merkado. No, kay ang clamor ato is ayaw ibalhin mo ba to? Yes. Nya gibalhin gid niya. So mo to inyong gituhuan nga that's where I'm coming from when I say that kung nakay sayop, ang tao na magbuot regardless of logistics and financial capabilities. And I think that was good. That happened to me early in my political career. Para moving forward, I always face an election like that. And every day na naglingkod ko sa tulo ka tuig, I always face it like that na di ta masayop. Di ta magtinarong ta. Kaya ang mahitabo gyud kung masayop tag kausa, bisag 50 pa na ka tuig giprotektahan ni Papa Eddie atong pangan, muguba gyud ta. Kumusta si Rhea, boss, if I may, if you can speak for her? No, kumusta ang iyahang paglawig diha sa distrito? Ang ako ra yung giingon niya
is build relationships with the mayors, build relationships with people in the national government, build relationships with important people in Congress para kung mga itagtabang para sa itong distrito, natay mahatag sa itong katawan. Unya, ang perception sa namo diri sa gawas, ako personally ha, ang akong tanaw ninyo ni Rhea is power couple. Dili ni intriga, pero nasa ilaing power couple diya sa Minglanilla. No? Ang mayor, si Rajiv, nasa iyang asawa, I think murag mo dagan ba na? Councilor. Or councilor. Yes. No? Odo layo pa kaayo, pero niabot magong time before sa filing, ang storya nga katong time nga gihangyo unta kas pamilya nga mosaka kag mayor, and then ang mosaka kag Congress dayan si Digol mo'y magmayor. Ang pangutana sa mga chismusong pariyala mo, boss, sa gawas, mingon yun, what will happen to Rhea? So, ang ni Santop sa mong una-una, posible nga muatbang ni Rajiv Binad. Impossible. Kadungog ko ng mga issue about Minglanilla. But again, I go back to personal relationships. Me and Rajiv went to a difficult election pag 2022 together. After that, we had a good personal relationship with him. We have a good personal relationship with Leslen. And why destroy that? Kadungog ko ng mga issue na mudagan kuno ko or si Rhea sa Minglanilla. Yes. That's impossible because Rajiv is doing such a good job in Minglanilla. As soon as I heard it, kubaw ko dagang chismis, nagpatawag din ko sa tanang kapitan, kuyog ni Rajiv, and I told them that this is the situation. Di ko mukaatbang sa inyong mayor, kay may kag-agi inyong mayor din. Ang Talisay Gate tungan sa duha ka mga progresibo nga lugar. Minglanilla o ang Cebu City. If ato i-consider ang Lapu-Lapu, apel patingali. Pero usasa ako ang namatikdan Mayor Sam is this. Nganong wa man mga high-rise buildings sa Talisay? That's why we are preparing the SRP for that. That's why when we passed the only city that we passed a comprehensive land use plan pag 2019, ato ang gibutang na commercial na gyutanan ang mamaligya sa SRP. Kaya right now, daghan man siya mga di pa commercial na mga surplusan. So, we na-increase ang property value sa SRP. SRP lang kay commercial naman siya. And they have a 10-year transition period that ang mga businesses karon dili na pwede kundi sila high-end commercial. I'm just looking at the future of Talisay. Maybe I'll not be mayor at that time anymore, but we ensure that Talisay will be booming after that, especially after the 10-year transition period sa mga negosyo sa SRP karon. Pasabta ko dugog jutay Mayor Sam sa 10-year transition period. Unsa na siya nga mechanics? Kay karon daghan pa mga surplusan diya, mga surplusan, mga gasoline stations diri sa SRP. So, atong gibutang sa comprehensive land use plan nagipasar nato pag 2019 na dapat ang SRP kay gateway mangud siya padung sa Talisay will be high-end commercial already. So mga high-rise buildings, mga commercial places. But we give businesses there a 10-year transition period. Kay lain man sa kayo na di nato sila tagag business permit kay gusto na ta mag-usab right away. So na sila 10-year transition period to improve their facilities to hopefully na ika 2029 high-end commercial na sila. So og dili sila og maglisod pa sila og kanang ang transitional lisod. Inon ta lang pagsulti kuwangan sila sa puhunan. Na para pag-expand or pagpadako sa ilahang negosyo, what will happen? Wala, they can be there. Okay. But kung pa sila, wala lang sa sila negosyo ibutang, batas la yuta dito. So di sila pwede kasud og negosyo na dili under sa comprehensive land use plan. Yes. Is it something for the city government to regulate? Do na bay gahom ang city government nga mo mando? Yes, because under the CLUP, makita man na ng mga areas unsay mga residential ba ni siya, commercial ba ni siya, agricultural ba ni siya, then gi-commercial na ang SRP. So meaning na, sa inyong zoning authority, sa inyong zoning powers na. Yeah. No, nga mo classify mo nga kining dapita commercial ni, kini residential ni. Okay. Pero karon pa ko kasugat niya na Mayor Sam ha? Nga I don't know if nahitabo ba na sa uban nga kung ako'y mamumuhunan, ako'y negosyante, ug di gid maabot sa ako ang puhunan. Yeah. Nga mo elevate ko. Dili ko katagaag business permit, wala na, ungot ko. Pero ang ako rasad, I know these people na naayuta diri, I know that they have a vision for their yuta, especially SRP. Maybe their investors might come in na makatabang nila, but at the end of the day, Talisay will win. So, muna imuhang vision. Yeah, but I'll not be mayor then. Nga naman. We prepare Talisay
We prepare Talisay for a better future, but definitely with a 9-year term, I won't be mayor then. Maybe Talisay will boom, but kutob rabi ako kung swertihon ko 2028 rabi ako kutob. Can we expect another Gulyas after you? Kana, that's only time will tell. Doon na di ay ko'y nakuha nga istorya nga murag ni-reach out ko no ang mga bukaw diha nimo. No, I have a very good relationship with Kap Yeyan. Kapitan Yeyan Bukaw is the kapitan sa San Isidro karon. Asawa ni sa akong katbang pag last election. What the other capitans receive as far as help from the city government, madawat ni Kapitan Yeyan. Kato nang hatag taog mga tabang, nang hatag tag mga community first responder rescue trucks, appeal ang San Isidro. So it's all about making a relationship based on public service. Pero si Alan, kumusta ang inyong relasyon? I haven't seen him or talked to him since. Sir, kumusta imong relasyon sa konseho? Okay ra gyud. Okay. Kalang mo yung okay ra gyud, walay oposisyon. Actually, never sa Talisay nahitabo na na-straight ang mayor, vice mayor o konsehal. I'm just very happy that during my 2 terms na-straight siya. Kay wala ko kadungog nga dunay kasikas diya sa konseho. Kanang sama ba kabibo sa uban nga mga LGU nga there is always a room for discussion or debate when it comes to public policy or don't get me wrong. As far as debate regarding the budget, debate regarding fiscal policy, debate regarding policies that we should do in the city government, we have that. We talk about it every Tuesday. I meet with them regarding policies that I tend to do. What are the pros and cons? What are disadvantages? On sa ilang opinion, and we take it from there. It's not. I think you were padung kamuingon na rubber stamp ang council. Yes, padung ko diya. Definitely not. Definitely not. Maybe husay ang sitwasyon sa session, but heated kayo among mga debates every Tuesday for lunch. Nganong dili man na nila adto debatihan sa open session? Ang magdebate sa sila dito. But better man that they hear it from the city mayor unsa sa ako mga policies o plano for the city of Talisay. Then that policy and that vision will be talked about by the department heads during the budget hearing with them. Or your mere presence would itself trigger ba nga dunay gamay nga ingon tang satol nga influensya? I am not that powerful. We are co-equal branches of government. I have to say my piece, then the department heads will defend it in the budget hearing. Kay again, wag gyud ko kadungog nga dunay mga nanggawa sa balita nga ni question sa imong budget. Ang Cebu City ron aligre sa kayo kay dunay mga gamayng questions, di ba? Debates are heated. Yeah. Pero dire appeal, by the way sir, pila ang budget sa Talisay for next year? Ang imong gi-propose 1.8 billion. Assured na ka nga mugawas na ang imong gi-propose? We'll see. We'll see. Kay naman sa sila katungod na i-remain ang budget at 1.8 but they look at certain policies na pwede nila mabalhin. Was there a time sa imong administration karon o kaniadto nga ni attempt sila ba og question nga or this is kini ayo sir kay this is too excessive or kini wala Yeah, that is what I'm saying about heated debates during lunch. So kamoy magdebate dili among themselves? Kay pangutanon man ko nila ano yung anime ni Mayor. Dili ang imong department head. Ang department head during the budget hearing. Mas productive ang inyong lunch time kaysa ilahang session time. Not necessarily. I wouldn't say that. The Not So Late Show with Jason Monteclar.